видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 120,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восе. 4 сотиқ заминай дар хона об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 120,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 55 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш 180,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. кредитам дода мешавад 50%. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 46 микрорайон. духонага квартира дар 12 ошона қарор дорад. 75 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 15 ошонага. дар наздикии мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 350,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. духонага квартира дар 12 ошона қарор дорад. 52 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 16 ошонага. 2 лифт дорад. хона дар наздикии мактаб садик рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 349,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 50 квадрати метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 4 ошонага. хонаро сӯрочна фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб садик дар наздикиш аст. нархаш 210,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Пахтакор. сехонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 42 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 275,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
خانه فروشی در شهر کنی بودم 6 سوتیق زمینای 3 در خانه آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. کوخنی، بانیا، حجتخانه هم دارد. ریموت خانه ها میانه. گردش محکم است. درختای میوه دهنده هم دارد. نرخش 220,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. وریانتی علیشی هم هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر وحدت 8 سوتیق زمینای خانه دو آشانگاه 8 در خانه آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. کوخنی، بانیا، حجتخانه هم دارد. ریموت خانه ها میانه. خانه را سراچ نفروخته می شود. نرخش 170,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. وریانتی علیشی هم هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر بختر قرغان تپه 8 سوتیق زمینای 3 در خانه آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. گردش محکم است. درختای میوه دهنده هم دارد. ریموت خانه ها میانه. نرخش 140,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه 84 میکرورایون 2 خانگاه کوارتیره در یکم آشانه قرار دارد. 30 کвадрат متر. ریموت خانه ها زمانوی. آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ریمونت. دومی 4 آشانگاه. خانه در نزدیکی مکتب صادق روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 297,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید.